Hagamiat Shpoutrek Mawīong Arjapsan, Nakajinyo Juntep, Ki Borpulet Ka Anti Narcotics Task Force, ANTF Meghalaya, Kila Penap Shrep Hajan ISBT Mawīong. Hagani Kajing Penap Shrep, Labat Egaway Arshaka, Kabadan New Registration Number ML05AE 4379 kabadangwan na kauti sa Shillong. Yakani ka arsyaka lanya adu Ajit Kumar Rai berbosyong na dianpat latip kerteng kum Gulshan Singh. Hakacing talasi ki pulet ke ANTF Meghalaya klayo Kurup drug heroin na Gulshan life hundai isla ki Dawai Kuli Nitrazepam na Ajit. Utay drug heroin udan kumbak hadnyo 0.4 gram berkamadian ki pulet kila register mukadama persya ikini ki arngon hapo ki kendon ke NDPS Act berkacing toket kadang ya cekaman. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.